Mabuhi le mameli emonatedi wa Solutions and Programs ya uri medisang hape ka jeno mu ya ga dihang me ya uri medisang kwa ka mehla iri yana se iswa mu kwiti wa mfulle mo tlo mo na me mu ya ga dihang ka jeno o tlo wale nna tsona jwale o fitela mane phelezo nya thwa ka jeno me ke mon ka jeno tla ge shebisa rona ta zama da modimo o tswa bokenya senolo mane khala bosu bona mota tsona ndo yo thome gona teng mo ya ga mme ke bontsha fela hle hore khaso ena e ka Facebook mo le YouTube mme ke kopa ya gona ya go mono mo teng o buye rona teng he etsa tsa hao and comments kapa dipotso kapa le kopa ya thapelo ha ba ile teng ke kopa o ga e ngwana mono he mme hle he ka jeno ka teng ya thaba ka jeno kapa matshing a tlang ka tle go khutle tsona ka tle di ya gabe mme ka fara ka go tloa he ke kopa hore ha se ke tsholo jwalo ke kopa hore ke thapelo e bulang ka go lena mme re tla tswela pele ka hore ke neng tsa bona tsa ka jeno mo se hlosa rona se re fela ba ke bomang ke potso mme potso eno ke yona e fetola hlosa rona sa ka jeno mme ya demone mo tlo go thusa hore re arabela potso e jwalo mme e thapela ka hore ha ka mora thego ena re be re fumana khutlisiso taba tseno mme re ipotsa ona ebe nna kapa wena o tla ba karolo ya bao go tswang ka bona potso yana mme ke kopa isho hore re rapele ntate Modimo ga lebo Jehova ke bitso la gago ntate e sa le teng pele ba letho ntate o bile tsohle ka matla a gago ntate wa gona o bile hape a te wa ka fa phomolo o rata gona ka jeno re phomole maotong a gago Modimo e le ha re ke go phahamisa go wa ra ke go leboga le ho thaba go thabela tlholego yeo e ntse re ke ka matsi a tsheditseng ntate wa gona hle re ya kopa gape rona re re thusa hore ha mata gona ke ka golota phomolong ya gago ntate ka jeno matlhono ha re ke ha go ya ka ofela ntate wa gona ba kulang hona jwale a kopela phora de Modimo ona ntate wa gona ba mathata ka go fapana gona a kopela tlholo gona de Modimo mme rona ga be ga se ga jeno re ke go nna gona ga te ke bona mora Modimo a tla thusa ga re ke tle fete go mohi ka jeno mme tle fete ntate wa gona ka mo hlakile ntate Modimo se ga re kopa ka se tla ga fnya ga bona amen ke kopa mo ya ka ta tswela pele ka go shebe ga re ja go supa ya senolo le mana ke ya 13 empa nka rata gore re tle re kale temana ya 12 e bale ya go ya 14 e le go tle go taba tsena ka ofela temana 12 e kala ka go fela a re amen ho Modimo wa gona e be poloko e kganya e bohlale le tebogo le hlompho le bogena le matla mehleng le mehla amen 13 ya ba e mong wa baholo wa hlamisa molomo wa hae wa hae a re bana ba apere diaparo tse telele tse tshweu ke bomang mme ba tswa kae verse 14 ka ho wena monghadi ho tseba wena a go honna ke ba tswang mahloboleng a magolo ba hlatsitse diaparo tse telele tsa bona ba di soufaditse mading a kunyana taba ena e re fa maikutlo a hore
hona le baeti ba fihlang bakeng se itseng, mme mona re fuwa maikutlo kapo ho fuwa context ya hore taba tsena di etsahalla tikolohong e lehodimong. Jwale ba mpaholo bao mohlomong ka buang fela ka bona ka fela bane ba ba tsoa le Yesu Kriste hana tsoa o itseng ha shwa eba ba a tsoa le bana ba tsoa ke bona bao e leng karolo ya baholo ba teng lehodimong, mme potso e hlaha ho e mong wa baholo ba lehodimong ona ba ke bomang ba soufaditseng diaparo tsa bona na, ba hlaha ho kae? Jwale monana karabo e a fanwa ke ba tswang mahlomoleng, e seng fela mahlomola empa a maholo, ba hlatsitse diaparo tsa bona, ba di soufaditse mading a konyana. Moi wa Social Problems na bophelong ba hao o ka re o fete hara mahlomana na mosebetsi o phelang mo sebetsang teng na o ka re o fete hara mahlomana na lapeng mo phelang teng mo ya ratang na o ka re o fete hara mahlomana kerekeng o e kenyang na ha mahlomola o ko fete ka rona mona re jwetsa hore bana ba bonwang lehodimong ke ba tswa mahlomoleng e se mahlomola fela empa maholo, mme tswela pele e re ba soufaditse diaparo tsa bona mading a konyana. Na wena na nna re amohela tsholloho ya madi a Yesu Kriste a tswileng ka lebaka la dibetsa tsa sebetsaka tsa sebetsa ha ona na re amohela ka madi ano re ka nehwa kgekona, re ka nehwa tshwarana mona re fuwa maikutlo a hore hona le batho ba mo etseng hore Kreste wa shwetse, mme ke ka bona ke ka Kreste a shweleng fela ba ka bang le bophelo bo hlwekileng ba bona bo Kreste boo, mme bana bao ke bao ba bonwang lehodimong. Mme bua ka tang ke la rata ho ke re fela taba tsena ke la ka leka hore ke di shebe, mme ke la ka kopa le buka e ka sekgowa e bitswang fela Great Controversy, ke buka e ngotsweng ke moradi wa Morena Modimo ka sebetsa moya o hallang, mme ke ka o kopa hore ha ka re monyetla hle mo ya ratehang ba tla buka ho thwe ke Great Controversy hohle mo ka e fumanang teng o ko e bale o etsa ka jeno hore bophelo ba hao ha bona tshwana le pele. Mathetsi ana tlile lefatsheng mabapi le tumelo ya rona ha ona a bona ka mora ho ba bona bokae. Ho tla nka motho ntho e ngata haholo ga o thetse ka mora ho ba bokae. Ke la ka sheba lephele la 649 moo ho lekwa hore re ke re bewe boemo ba ho hupise taba ena ya matshwenyo a maholo, mme ha ke e bala ke tlo e tlo ka o tlo ntshwarela mo ya ratang ke la ba ka sekgowa le Sesotho, empa wena ha o ka kgona e fora bokeo o share ka phela le ke re phela 649, mme teng o tla kopata wa tse reng fela ho thwe mengwaheng yohle ba kgethuweng ke Kreste
ba ile ba ithuta mme ba otleha kapa wa disciplined sekolong sa teko, school of trial. Ka lebaka la Yesu Kreste fela ba ile ba mamella o fumana bohanyetsi, o fumana lehloyo, o fumana tshotleho. Ba ile ba latela Kreste hara dikgohlano tse tutileng, ba mamella ho tela bo bona, mme ba ba le maiphihlelo a ho nyahama. Taba ena e itse ke e bala ka hopola selemo sa 1844 moo bana ba basadi ba ile ba ruta ka mokgwa matla ba Kreste wa theoha tsa lefatshe tanga batho ba haba tjhaba sa hae ya ba hatla. Date e se beuwe 22 tsa October 1844 o thwa ha khona ya wata fela ga tsamaya a zia la tjhaba ba o di mona la dikera ha tjhaba tsa tsia 23 tsa October ba bangata ba hlatimela empa tanki mo kana modimo bana ba modimo basadi le bana ba modimo ba fokolang ba ile ba rapela ka thata bona modimo a fe thuso e ntjha ka taba tseo. Bona tate modimo Daniel 8 and chapter 8 verse 14 ine re na ha o le Daniel ya bokobedi temana sholo tsemene ine re na me ba tseba hore kana go eo ana hopotso Christ ka lefatshe e la Christ a tloa ka salelo a ka saliso a tswa ka the holy place a ka the most holy place te pele hodimo mme ke ka hona ka jeno he mo ya ratang o sa hlokeng mang kapo mang ke hona ke tla ka jeno Johanne episode ya pele ya Johanne ha o la pele mono ha o batla mana ene ho theosa ho tlhaketseng ya chapter ya pele o feta ho chapter ka bobedi mana pele o utlwa hore he ba ka ntate le rona ha le moheli ele Christ ya lokileng ka jeno ha o rapela ha o hloke mobridi ke ya dipakeng ha o hloke modifi ke ya dipakeng ha o hloke thapelo tete ke ya dipakeng ha o hloke mogibe ha o hloke makapmang empa o ka kgona ka jeno o ka rapela Christ thapelo tsa hao ka defender mme tabela ya eo thwenge bitter disappointment eo re kana ba iphihlelo a bohloko a ho nyahama kapa ya ho be utlwa fela o hore ntho ona tla e fumana ebe ha o e fumana ntho le ke ntho e tshalang le ka jeno o gafetse ka thata o utlwa ntle hore no modimo mara modimo wa mosebetsi ona ke a o disela le modimo ba no o utlwa gashi e ka re mo ka mokosi o rapelle molekane o mo fumana a o leke lekaneng bona le modimo na ke yena yo le modimo ebe hana o phaka ba ya ga se antiana le modimo o ntsa o lokisa a o lokisa meno se sa sena a se tshisa a sota ka tshise o se se gona be ha ntsa ha ke reke hae o gona fite hantle re ke nna haena ha o bona empa ho kgone a kresa fa matlo ga mamelle matshwenyo ga mamelle nyahamo e re tlelang kgeletse go motho mo
dintho ka tsela mokgwa o batlang ka teng di tsela mokgwa jwang pele tsona pele e re ka maiphihlelo a bohloko ho thwe ba ithutile ka sebe le matla a sebe le ho ba ntho ke guilt ho nthena ho motho go re ke a ikotla go ke molato ho motho go re ha go itshwarela le bo ba sebe mme ho tlo ba sheba sebe ka o se nyonya with abhorrence ha go para Kriste sebe o se hloya with passion ha o se habe sebe se teng se se ho hlora ha go para Kriste fela wa se balela Josefa bila phana mohlala hore se da libeo ke se ga di etsa go ga bona fela ga ba ke le na Satan o baleye ama gona kana go so go matla ebe ga ya maga baleye ya bolo se ga trip ya ga di ya fats ebe ntse re go ile mahau ha o kena go baleya se mo ya ga tang baleye e le o tlo gona o etsa o tlo gona o hlola hobane tabena ya o ruta hore re gona go hlola fela ha fela gena tla ja po tsa bona madinga bonya mme go ba ge tsana ge ke ho thwe ba rata haholo hobane ba tshwaretse haholo go bena mo ya ga down tshwantsho kale ke ka se go bona e be welwa ho thwe they laugh much because they have been forgiven much ho thwe ho nka karolo ha bona masong a Yesu Kriste bile ho thwe ba kgona ho fita hantle go kena kganyeng ya hae o ra tsama thaka mo ya gatang that moment is coming mo tsono wa tla o tla fana ka maiphihlelo a bona le hodimo ka ja bona mo ka gabele le manyodi a mang ba ntshebile ba o shebile o fana ka ha e ba botsa Josefa monna ba tšhaba ngata ba wele sebe se sa o seno ba tsa ba tla ema ha dia bolosi a ba lonosa esebe ba ngata ba wele ba kene manyalong e se le banna le basadi empa re Josefa monna o gonnelwa hore ha o lekwa ke mosadi wa mo kamedi wa mo hlomphe o baleye bakeng sa hore o modimo o fihla mokeke o gonne jwa Josefa ta fana ga paki ka go fapana mme ya rata mme motsotsong ke a o rata o retle ha o fana ka paki ba gona o gonne jwang go ema lenyalong o hlwekile o gonne jwang go kena kereke wa ema o hlwekile o gonne jwang go ya o sebetsa o ya retirementeng go se sepha se ka sutwang mosebetsing wa o gonne jwang le ba shebile ba kanela ba re wo ke Jehova yena ya ga nnile go hlola ka Christ ha o sheba Yohanne kgaolo ke ya Yohanne teng shebe kgaolo ya 16 mono gospel nga gola evangeli ya Yohanne ba je ge shebe teng ge kgaolo ya 16 le 33 yona ha se re fumane ere Yohanne kgaolo ya 16 le 33 ere ke boletse taba tseo gore
hore le be le kgotso ho nna. 34 le tla ba le mahlomola lefatsheng, le mpe le bete dipelo, ke hlotse lefatshe. Re tla bona tshwenya kae? Lefatsheng mona. Empa rona wa dumela ho Kreste yeno ho thwe re mpe re tsebang re bete dipelo, yena Kreste o hlotse. Moya ratang eo re mo latetseng ke mohlodi. Moya ratang monga tumelo ya rona, moqali le mophethi wa tumelo ya rona o hlotse. Ka hloho ya rona ka o crossa moya ratang hore a go monte Kreste eno le yena o be karolo ya ba hlotseng. Le nna ile karolo ya ba hlotseng ka hore re inehelle, re itumelle hore ka yena Kreste eno rona tle re hloka. Ke re hloka madi a rona, ke re hloka matla a rona. Empa ka itshetleha ka matla a hae. Ha me moya o halang yo ho thweng o siwe le rona. Ha moya o halang papa le rona, moya o halang tataise. Rona tla hlola. Ile ka monga rona entse wa a hlola. Buka e teng e ra e sheba mo taba tsena tse hlahang mona le ditoropa. Ke moriri wa fetileng la e bua la ka e qotsa bukana ka sekgowa thwe ke the self ages takatso ya mengwaga, mme teng re nka phela 102 ya 103 yona e re ho thwe ka ho feta sebaka seo batho ba lokela ho feta ho tsamaya ho sona. Maka Modimo o lokisitse mokgwa bakeng sa rona wa re tswang re hlole. Our Lord has prepared the way for us to overcome. Yona ya rata. Bukana ntse mo ke magadi ya Modimo a tshwanang ho thweng ke Ellen G. White e re mo re fetang teng moya ratang, mo fetang teng moya ratang, mo ke fetang teng bana Modimo wa bona o entse mokgwa wa hore re hlole. Mangata mana tla e bala mona e tla tsa di tisang ho feta. Tsele e re ha se takatso ya hae hore re tle re be hlakoreng le re reng ha lena bokgoni ba una molemo ntweng ya rona le Satane. Go mona Modimo ha ana mokgwa hore a ka beha ka hlakoreng le hore ha kana kgona hore re hlole Satane. Bona wa tseba hore Satane e hlile matla boteng. Mme ha o dumela hore Satane a tsemo le go rona Modimo o etsa ka matla ohle mo le go jwalo ha be re hlometse re kana ho fetswa ho hlo tabela go nna wena mo ya ratang tsebe seo hlolang seo se ntholang ha se ntsholo bane ke hloleha ha se ntsholo bane hlile ho di impossible ka hloho se hlola bane ke rata ho se etsa seo hlola bane o rata ho se etsa. Mme ke ka ho itumella hore Modimo nka taolo bophelong ba nna ha ke shwe wena o phele hona ka kgona go hlole dibitse tsa rona wa re fuye matla a go di hlole tabena e hlole re le Modimo o entse tsela ya hore re kgone ho hlola, mme ha se tlo sa hore re be ka hlabolewang e ka hlolwang. Ya tswela pele re ha na batla hore re tshwenyewe o re tshongwe kapa re nyahamiswe
ke tseo Noaena e leng Satane a re dubang ka tsona. So tabena ya go bona ra mo bona o re shebile mme wa re tseba go ba le nna tshelo kgaolo ja 12 kgaolo ja 12 temana ya le shome tshelo 12 temana ya le shome go ya 11 yana ere ba mo hlotse ka madi ya bonyane hlotse man Satane yana mme go hlola ka madi ya bonyane le ka lentswe ya bopaki bana le ka lentswe la bopaki ba bona mme ha ba ka ba re letho ka bophelo mang ba bona lo isa lefu o mo ya ka thana le dintho ha ba ikusa wa kgesho tsalo ya kgesho Johanna Mokolobetsi o ile a bua nnete mme hlwa ya hae e ya fuwa Herodias ka mokete a sa shwele ngwana motho a shwela nnete mme le gona ha re kera le thoga bophelo wa go ha fela ya bolo se batla go fosisa ba je ba shona batho kana go thunja dark ages ba shwa obane bana ba qoswa ba ba go go ya lo ma ntse tsa tsa dimele mme a ba yo mo ya ka ta ntse selo kgola 13 re phetela hantle na go tsa go mo se batla a re go bela batho go ba go nna Satane e leng yana monga hae mme ke ka o top hana jwale hore kgehlole ka madi a bona gore kga mele se tlhalosa Jesu Kristo ke ka ena fela ka o dumela go yena fela ka gona gore ge kgehlole ka bona ke ga hlwale mme a tsona pele re temana ya Mian Sarele, ke ka di ke ba temana a 11 ke go pa je ke ba da 10 mo ile fela ka o kwela ntse le holo le hodimong le re jwale go hlaile poloko le matla le mmuso wa modimo le modimo wa rona le matla a Kriste wa rona wa ona gobane mokusi wa bana wa bona ya neng a ba qosa ela sefatlhego sa modimo motshegare bosigo o di hetse le ka moka mono he ke la bothong he ge mo hlotse ka madi a bonyane Orimane ya ba celebration e kgolo ha ke te le kgolo ha Kriste ha Kriste a hlola Satane mme Satane le a tlwana saka a tla lefatshe mona mme o di ma thaba mo ile a thaba la fela go gopola gore ha tla le mo o la nka wana fete manyuri ya modimo ya ba go tla lefatshe mo di go gona diabolosi influence ya matla go lefatshe ka jeno le mona mo teng le Afrikane ka gona bena ntate ke mang monna ke mang a ba garang matana a Satane a ile a thoga ka go dimane mo o tsala pele go sumetsa bana ba basadi go ba kgelosa nnete ya mona modimo mme ya ibetsa mo ya ga teng wena gore ha re ke Kriste e le mogana mo phuruso wa go le gona ga tle ga hlole ka madi a bonyana mo ya ga teng se ka ketelo mme go rata go ketela yana ya go sepisa batla ya bana yo ke ya ratang ka mehla yohle yo ke re tsamana e mpha matla gore ke dumele gore le modimo ha o moleko o ntlhelang e ke ga o hlola no ke ba ba go ndo apele 10 no ya 30 ba go ndo apele no khawla le shume ke mana ke le shume le metso meraro
yona e re nna e re ha le soka le hlahelwa ke moleko o sa lekaneng motho, empa Modimo o a tshepeha, o keke wa dumela taba ena, o ke a dumela hore le hlahelwe ke moleko o ka le sitang, empa moleko ha o le teng o tla letsetsa le sebaka sa ho tswa ho ona, le tle le tsebe ho jala. Amen. Kwa ke so go temane e mpha matla e gaena mme e go fela ho nna ere Modimo wa rona ke Modimo ya ntsebang hantle, ke Modimo ya o ntsebang hantle, mme mo ke fokolang teng, mo fokolang teng mo ya ratang tate Modimo o kgona etsa mokgwa wa ona ha o tlo ikhwita o kgona jwang go tswa moo o le mohlodi. Josefa o ile a baleya mme a mohlodi hodima tsela. Yona motjha ka jeno ke motjha ka nakonyane eo batjha ba bangata ba tlohela sebeng sa ho ithuta ho sebedisa dithethefatsi. Ka nakonyane eo batjha ba tlo ithuta ho kena thobalano le lenyalo. Ka nakonyane eo batjha ba tlo ba nyamela batswadi ba fihla ka bo hoseng ha o bona, mme ke ho wena hle a ko hopole ho go shwetswe, a ko hopole hore nako e le hore mabitso a tla bitswa, nako e le hore Kreste o tla tla ka bana lehodimo mane ba tla botsa bana ke mang ba, mme ke a rata ke a rapela hore e tle ga o tshwana ke bo mang bao ebe ho botswa o le teng ke le teng. Bana mme bana ntate nako ena re leng ho yona ya selemo ke nako yane eo re ntate Modimo a re thusitse hore ho fuwe tjhelete e ngata. Tjhelete eo ka ipiletsa ho wena mmuso ya ratehang, se ka bona ngwana ka tjhelete eo. Ntate Modimo o entse mekgwa e mengata ya ho nka maeto ha bo a tlholeho le bana ba rona, re le malapa ga dula mmoho ga bella mesebetsi ya bo se ka thoko, empa ka thaba mmoho re le malapa. Ha se nako ya hore tjhelete e ngata eo re e fuweng bateng ba rona ba re leboha ka boithusetso wa rona ba selemo, ebe rona re sebedisa kgahlanong le ho tla bolaya bana ba rona, le ho tla dia dikoloi tsa rona, le ho tla tlisa mafu ao a ntsa le siyo ho rona, empa ka lebaka la ho phela tshebediso e mpe ya tjhelete re go tlola mafu a matjha a tlo re qaka, ebe ka morao mono January mane ke le signifi ka mora di-signifi. Ke a kopa hle ke thapelwa ka hle hore ha Modimo a araba potso ke bua Kreste ka sebele, a araba potso ya neng ona ke mang bana, ebe ha o thwe ke ba hlama tshwenya maholo o bole teng moo, hobane o ile a hlola meleko e o tlelang, ke ile ka hlola meleko e ntlelang, mme hle a di bona lerato o fe dihlomo tsohle tsa go hlola ba e fesa kgora bohlano e ba botshelela goba ya rata o le bala e tla go ruta hore re hlomelletswe ha ra peleng ka mehla, ha ba ntse ba Modimo ha re pakeng ka yena re tla bona re hlola matshwenyeho a re tlelang, re hlola diabolosi wa fela e le mona Modimo e le yena fela a nkang taolo ka maphelo a rona. Ba ile ba etsa jwalo ba tlileng pele rona ba re
ha re le thoma phela gona empa re inehela ho Kreste ya ileng a shwa mme a phela mme a teng hodimong ho buela nna le wena mme re ka baka la hae fela ka kopa ka ipiletsa hore re keke ka kgutlela morao re ke ra tswela pele ho haisa diabolosi ka bophelong ba phela rona empa re nka kgato ya hore le rona e tle ga o tshwana bao ke bo mang e ba ho thwe ke Seiso Mokuditi ke Thabo ke Thabiso ke Palesa ke mang ba ile ba hlama matshwenyeho ke makgolo mme re hle ha mohlomong ha ba mokgwa o tengwa wa lefilimi hore mane e ga o bapala bophelo ba hao o bona hore motho ena e hle o fiti ya ramello empa o la yena o Daniele ba fitile ditekong le bona bo Jobo ba fitile ditekong le bona ye jo wena bebele e bontsha hore diabolosi ba mo kupile mona modimo ka sebe mme bana modimo ka hona tseba Jobo ho feta ka mokgwa wa itsebang ka teng ha ga bothata le yena a kala a sa mme moya wa hae mme Jobo ke mo mehlala eo re e sietsweng Daniele le baena ba hae ka metswalle la hae bo Shadraka, Meshach, Abednego ka mabitso ana a ba fuweng ke Babilona bahlanka bana ba rutile hore yes wa kgona ho kgemela mona mao ke nako mo ya ratang ho tona kheme kemela mo mao ge se sengwe ke magwera fase ge se sengwe ke matla a ga fuwang ke le fase empa kgemele nnete mona mpi re sa tlo ke tlo gape mme mo tle mo tehle mo ya ratang ya o khotsa hore ha lo wena o go nke ele khotso go wena hore ha o pitsa mabitso wena ha le teng hodimo ha o botsa potso ya hona ba o ke bo mang ha ba positive tse tshweu ho thwe ba ile ba amela sehlaso Jesu Kriste ba so faditseng aparo tsa bona mading a bonyana ya gape Jehova mo re gona wena ya matlauti ntate gona ya teng ka o sa feleng lona ga ipiletsa ta gona bisiwa jo ta gona gore ntate e thusa ta gona gore re tle go batla mme go fumana lona go thusa gore re tle ba pele ya modimo mo ga na ta gona e bena ta ka buisana mme a go sena ta gona go tsa tsohle ka Kriste ga fama re rona go batla gona re kileng go botswa bona ba o ke bo mang a nna ta gona le gona ge re le teng nako ya to o a bua hore ho thwe ke batla matshwenyeho a magolo re tla go thusa hore ra ge eme nnete ha di modimo re go thusa hore ge se nyahame re thusa ba tona mahlokwana se tle go Kriste yena a ile a sia mohlala o ga re kileng ho kgonahala go phelela re rona ga go pahle go se ba tona hore mo go jang ka teng ha mo go a tona o go bisa mo go a tona ga pa ka teng ha mo go bisa ra mo go phela ka teng kgetsa eng ka poena tona ha mo go a tona o go bisa ba tla ba go 2010 verse 1 so tla tona o tla ga dietse lo isa dijo ha te modimo tona ga ga pela mme se re wa re ke dinte o ga tona o upile ka kre sa tla go fnya gare wa amen mi ya ga tang ya go shora hle ke go pa jere ara mo khotso a be wena mme bitso la mo info wa social programs ke le bohe ena ntate kwantsana molifi le thapelo tete tate moribele thapa e le bona ba ka mawa ka mang mme nna ha ke ra bontsha go ke se iswa mo go ite mo go tswang pholle motlonye motho le ka o shwa hle mo ya ga tang hle re
sala hantle mana modimo a ka boloke o tla kopana hape kgaso tse tlang mme mana modimo ona hle a le boloke nakong ena eo diabolosi a phukumeng haholo a ka thusa hore e tle re fete nako ena re bolokehile mme re bolokehile wa fela go bolokehile ka Kreste morena ke a rapela amen go tswa morena modimo e be yona bohle